Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Nahmaduhu hamdan katsira wa natawakkalu alaihi innahu yuhibbul mutawakkilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kami hormati Abuya Al-Habib Mahmud bin Umar Al-Hamid. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sidrap. Alhamdulillah ini pertemuan yang kedua kalinya. Mudah-mudahan yang karamo Pak biasa kampanye mobil serut di Tandrute dong kalau tidak salah. Yang kami hormati ada tadi staf ahli bupati, ada Bapak asisten, kemudian kabak pemerintahan. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Baranti. Yang kami hormati seluruh pengurus BKP RMI. Yang kami hormati seluruh ibu-ibu majelis taklim, ibu BKMT, ada Muslimah Hindu. Yang kami hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik. Mohon maaf, aku irampe kita sedih. Saya dari Bone, ede wafalah ini gangkani gade, ede itu gak catatan lah. Jadi melo dampak kan. Insya Allah semoga hadir dan kumpul kita di tempat ini. Hadir rekat tarilalan yang onrangi, engkau yang itu mancaji sabak dan sabari. Kita matang na Allah Ta'ala na patulong isidin na barakah na rilalan na yung onrangi. Magkudobaro makita na sabak pamasena gagkan na sabak na sabari na pada si Tuhan kalima mati matama rilalan na surga pamasena pungalataan. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Alena Habibana Al-Habib, mohon maaf karena permintaan panitia ceramah malam ini menggunakan bahasa Bugis. Jadi meluan dampak aku tidak paham. Tapi insya Allah apa yang menjadi pembahasan kita ini seputar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sila suruh lebih nanti teman-teman lebih yang tinggal yang masih kepada Taala. Saya ingin mengutip sebuah riwayat. Angkasin di riwayat rampe makada di hari kiamat nanti. Yaruk ko kamu nilino, yaruk ini rupa tawi sinin na wiru rifancacin na pangalatana, ipangolo kita set, fardan, ipangolo kita set, ikoyolo na pangalatana. Kemudian Allah akan mengajukan satu pertanyaan, engkau pakutanahan na pangalatala, di mana pertanyaan Allah ini jauh lebih mengerikan daripada hari kiamat itu sendiri. Ketika hari kiamat digambarkan, maka dah hancur ibului, lebih mana ni wena tasiin, hancur mana ni sinin natalebakan ipopangi ibalik itanai. Itu mengerikan. Tapi ternyata satu pertanyaan Allah jauh lebih mengerikan daripada hari kiamat itu sendiri. Aga pakutanana pungalatana, abadi atazkuru yauman kadza wa kasa. Atat kuru sa'atan wa kaza wa kasa atat menggaramuaga asona apakoy tatte sikoy inggarangi garek sinin na pangkaw kamu watumu tuwa kolino aga na sa pungalatala yauma ma aklik ta'alaika abwab yaruwat puwede mututu ipintumu muparapon ijandelam pegaw ko seti dosa masiri konita fadam murupatau, masiri konita balibola, masiri konita si kampung, mututu ijan delam,
muparapa ipintumu aga nasa pung Allah Ta'ala abadi lima ja'altani ahwanan nazir ilai. Atakku, apakah engkau tidak melihat pandanganku? Apakah engkau menjadikan pandanganku tidak lebih penting daripada pandangan-pandangan para manusia? Masiri kini tabali bolata, tapi dena to masiri na ita kung Allah Ta'ala. Masiri kini ta si kampot tak pegaw dosa, tapi dena ka to masiri, maka da yaro kung Allah Ta'ala, wallahu muhit. Allah itu menyelimuti segala sesuatu. Jangankan perbuatan kita, atau atita bawan napaha kung Allah Ta'ala. Tapi denang kato masiri makbele, denang kato masiri recuang ipada tarupatau, denang kato masiri mapangewas si bawah si kampot. Padahal naita ki kung Allah Ta'ala. Sementara masiri ki pada tarupatau. Aga nasa kung Allah Ta'ala, apakah pandanganku tidak jauh lebih penting daripada pandangan manusia? Kira-kira Pak, ketika saat itu datang di hari kiamat nanti, aga romelo yak pebaliak ko yolono kung Allah Ta'ala. Dito ga to masiri mapitang yapalan na sampajang yaro sabo-sabo. Ya panamelo mas sampajang loro komelo itama asara. Ya panamelo mas sampajang asara ko tamay mga ribi. Dito ga to masiri mapitang ipasidak kata. Ya panamanya menyaway na rin ko narampe panitia na masigi. Kira-kira aga melo yatwang at koyolona kung Allah Ta'ala, apa yang akan kita andalkan di hadapan Allah ketika pertanyaan ini muncul? Aga melo ibaliangi kung Allah Ta'ala. Maka da ustaz pura ka mapedece ko tumatuat ko. Ya garo mapedece ko tumatuat ta ko pura gerak-gerak. Ustaz pura ka masidak ka ko masigi 10 itaw purana masidak ka ternyata dia panapajar rampengan isi kampung. Aga nasa pung Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ajak lalo nang kamu solangi papedecemu. Janganlah engkau merusak kebaikan-kebaikan yang tak pernah engkau lakukan. Nah sabab engkau tulir rampe yero papedecenge. Maka dia pung Allah Ta'ala, peko gaji melo utarima apalan na papedecemu. Sementara dia mu pajar rampe nasio itimun na padamu rupa tahu. Aga kira-kira melo diatuang apa? Pada saat itu hanya ada satu sang penolong. Cek di bawah dituluki. Aga yero syafaatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah yang mampu. Ketika Nabi Adam diminta, ya Adam, ini na nene na rupa tawe. Elaw kikare ko kung Allah Ta'ala Barakwang mangyaro matan na soy mabela pole uluy. Aga nasa neneta Adam masiri ka koyolono kung Allah Ta'ala nasa bakura ka pegok set di atas salang saya memakan buah kuldi, saya malu di hadapan Allah. Ya Ibrahim, engkau adalah bapak tauhid. Nabi Ibrahim angolongan kigari koyolono kung Allah Ta'ala. Aga nasa Nabi Ibrahim masiri ka koyolono kung Allah Ta'ala dekatalo ka pura mapal si pungat kuto. Nabi Ibrahim Pak, beka telu mi maballe na masiri mangolo ko yolono kung latan. Yaro ini beka siaga ki maballe ta seso. Biasa balle na tinruang balle no tokan. Kami toje tau iya pa na machomo ko pura maballe. Di naman nyama pa na di na ko deka na balle-balle ta seso. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali. Masiri mangolo ko yolono kung latan. Nabi Isa diminta ada papebali na pangulong ka Nabi Isa alaihi salam. Masiri ka koyolona kung Allah Ta'ala karena saya pernah dianggap sebagai Tuhan. Waktu ko ako lino. Pura ka nasompatawi. Higa man ibawa ditulog. Alena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memperingati maulidnya? Magi na ya perenggarangi hari kelahirannya. Setiap tahun kita ramaikan. Salah satu tujuannya baraku ambengi engkagi si sompong si bawa nabi. Mohon maaf kadang pengen kamaraja. Pikogi carana nato si sompong si bawa nabi.
Yang pertama, jalan pintas melok isi sompun si bawa Nabi kita, perbanyak membaca salawat. Salawat. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadikum dega gatau boleh risalah sewam nutu yusallim alayya masalawat risese hatta raddallahu ruhi sangadinna iparewo inyawaku untuk bali wisalawat atau masalawat. Berarti ya rokoto masalawat Bapak Ibu, Nabi tak nabaliki langsung. Jalan pintas untuk bersambung dengan Nabi, memperbanyak membaca salawat. Salawat. Kami itu pesan na andre guru tapat tasawuf. Maka dah mega tahu macam baca salawat tapi denas salawat. Na pala mana rupa-rupanna salawat tapi denas salawat. Tega na tujuh. Orang yang selalu membaca salawat akan tetapi hatinya tidak menghadirkan Rasulullah di hadapannya. Mega tahu napala salawat. Baca salawat 1000 kali, salawat Jibril 1000 kali, salawat Tibil Kulub 1000 kali, salawat Ummi 1000 kali. Tapi dia na pahader inabita ko yolona. Dia na pasisompungi atin na si bawa nabita. Pasangan regurta dapat tasawuf, maga gatau mas salawat na sangalena, tapi hatinya tidak dihadirkan Rasulullah. Pahader inabita ko yolona. Yenaru idi ogi epa ang kaya sa barasanji. Dena pa aja ya wakam penyang yero. Barasanji. Yero ko ini baranti mak barasanji mo. Ano masena? Aba ang mega wita wa diseng lele mako ko na cang itaw mak barasanji. Barazanji itu salah satu fasilitas untuk menghubungkan kita dengan Rasulullah. Sebagai tanda papujita ko nabita. Magi na to mak barazanji ustaz. Ang kahadis, ada hadis yang sangat masyhur. La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Puradena ibilat ko to matapet, dena sokku tapet. Sangadina papujimulok ka ko ngalatala, papujita letu ko Nabi Muhammad, lebih malopoy na iya papujita ko sapi santa, papujita ko to matuay, papujita ko bijay-bijay. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Lete bola kita mak barasanji. Magi na to mak barasanji ko lete bola Bapak Ibu. Melo yak pesabyak ko yolona ko ngalatana. Kuang lebih uboji ko ngalatala si bawa surona dibandingkan ya bola baru Makanya sebelum mak menikah ko boleh ubaca jolok sejarah Nabi Muhammad. Saya lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada rumah baru ini. Makanya sebelum saya bermalam, saya baca sirah-sirah Rasulullah sebagai tanda cinta saya kepada Nabi dibandingkan rumah ini. Baca di barasanji. Menreki koro boleh baca, ko bola baru. Ako oto baru, tega ki menre baca. Ako ki oto Maka de anak monri magi de na yako boleh masagi na mo. Melok ya pesa biang puang menrek tak ko otoy baca sejarah na nabita manca jitanray lebih malopo papuji ko Nabi Muhammad daripada ye oto baru to menrek ko otoy baca yero ang kabene baru deto to menrek ko de komo boleh ibaca. Makanya yobi ipa imang baca magi na yobi ipa imam pa. Sementara yero barasanji namu ini isat to. Mak baca-baca ki yobi kwa iman. Sementara mak baca ya falak matu. Bagi. Nasaba alena kwa iman. Engka garisi na si sompung letuk ko nabita. Yana romelo. Yala baraka na. Maka day nabita al ulama warasatul ambiya. Yatu to panritay warisi na nabi-nabi.
Na sabak de gaga pandrita ko kamput ta alena pa ima pasambena. Makanya pa ima yoli baca. Maka dana pasisompok kiga nabita yaro pa ima. Yaro pa ima pa rahasiana. Sebelum nabaca barazanji. Sebelum nabaca yaitu baki. Engka tu nabaca lebih yolo. Aga nabaca ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napahadir jolo nabita ko bolata napi baca itu barazanji. Napahadir jolo nabita. Nakiringan jolo surah Al-Fatihah. Pada den realena guru taro. Dikirimkan dulu surah Al-Fatihah. Aga betunganna itu yang namanya bertawassul. Bertawassul kepada Nabi. Berabita kepada Nabi. Melok isi sompong si bawa Nabi. Bagi yemananna sewa-sewai. Nareko si sompong mo si bawa Nabi tak pasti mak baraka. Degaga sewa-sewa. Si sompong si bawa Nabi tak sangadina mak baraka yaitu sewa-sewa. Ketika kita ingin melihat kembali kepada sejarah. Nareko melok imite sejarah. Alena panguluta Syuaibah. Igaro panguluta Syuaibah. Budaknya Abu Lahab. Patetenna ata-ata isurusur. Wattunna jaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madodong ipenatin panguluta amin. Gangkan na nalay panguluta Syuaibah, nalay Nabi ta alena pasusi pamulang. Bahkan ada riwayat maka da alena panguluta Syuaibah talumpan ni na pasusu Nabi. Jadi indok pasusu kami nama mulan na Nabi ta alena Syuaibah. Makanya talun rubat, telu indok pasusu na Nabi. Yang pertama namanya Syuaibah, yang kedua Halimatus Sa'diyah, kemudian ada Ummu Aiman. Watunna pura na pasusu Nabi ta narewa bola na podangi panguluta Abu Lahab. Jadi ni nureta aga nasa nga Abu Lahab. Maradaya ka na pole akatangamu. Saya bebaskan engkau dari status budak. Bakare guru tawat tasawufuhe. Ternyata panguluta Syuaibah ipalappo ipole status budak. Nasabak hure si garu olina si bawa olina nabita. Pernah bersentuhan langsung kulitnya dengan kulit Nabi. Panguluta Halimatus Sa'diyah. Makunray kasi asi, lo imanre de gagani sang manre, melo tulut tutu ko balibolan, marakumanang tanat-tanangi, mati sa loe ko kampun na, madukumanang ulok-ulok, sisan nanale nabita na penre iko bani saada, ternyata macomo manang ulok-ulok, tanat-tanangi macoli aju marakoy. Inilah salah satu simbolis magi ng kabunga-bunga ko tumamaw ni kehadiran Rasulullah na macoli i aju marakwe tegi tanran na dongotie agasan na burak lokay deni gaga daun na magi na bunga-bunga penuh kurmat tulili na macoli i aju marakwe magi ng kaburak loka yero ada aga batuangan na yero lokay wede na melok mati na reko degaga anak na pura na taro. Artinya apa? Yero idi tomatuak ku yamanang ang kehadere aja lalo tasalay onronge sangadin na taro ki pasengaram madece. Tega ki monro taro ki pasengaram madece. Nareko de misangi mapedecenge aja lalo kasi muak kasola. Demi sengi mapangko ke madece ammak koki. Demule mak bicara na sabak makeguna yero bicarai ammak koki na ulawang ya tumakui. Ang kato ya namanya menjawana kunis sama ng urusan na tawi. Taweng kato boleh na lena siku matawa ko yawa bola. Makanya kenapa ada bunga? Nabita na paculi aju maraku. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, malaikat dapura kilo Madinah, maka terbebaslah Madinah
dari segala bentuk macam penyakit. Capu mana lah salah saya ke Madinah dia gagal tu malasa. Maka dia guru tawat tasawuf kehadiran Rasulullah di Madinah mampu membebaskan segala macam penyakit. Maka ni roni di ummah na nabita dari ko yulle pak di mole nabita ko watak kaleta. Yulle tulisi sompong si bawa nabita. Ang kamu baruga kira-kira lasa wadi makasola ko watak kaleta. Na nabita ye wasi boleh. Ang kamapahang makadatigay yasan nga Nabi Muhammad at kumelo kimitay persi syariat makadek koro agurangnya kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya yaro iya pada matoka rupato pada manamuagi manre nabita matindro nabita pada modelita rupataw ang karo ali na katurunan na nabita yolotay. Di na mabila pulik ko. Sedangkan ali na Al-Habib Mahmud yita na makagarat maganero kira-kira ko nabita yita. Karo katurunan na nabita yita. Manyaman nyawin ang pitang nga, manyaman sa di nyawin tangan. To si dapewe, masumaga man. Usalin na koronrong yang paturun pusat. Coba, waktu saya masih duduk di situ saya merasa adem saja. Sisanya tetok kakek turun di pusat gue. Ya tahu sih di saya napi bunga itanga, apa kere-kere sisa tapai. Napa jadi kita kisah di kandat tuh. Kenapa? Karena ada nur yang dibawa. Nur daripada zikir-zikirnya, nur daripada istighosanya. Engkau cahaya dah bawa. Nur daripada salawat-salawat. Sila suruh malabiki dan niya tumatong malabiki yang kewing riyamasir pumalatahan. Si Songkok si bawa nabinta. Ang kamu pagalasawan di makasolang dari kutulis si Songkok si bawa nabinta. Makanya memperbanyak yang namanya salawat. Nariko ang kabola tulis si Songkok si bawa nabinta. Ang kamoy Muhammad ilalan na yatu bulay pasti mak baraka yatu bulay. Tegayasak angka Muhammad ilalan na yarobulay. Ambo na masempajang, anak na tuli mangaji, kakana pengurus BKPR MI, Indo na majelis ta'lim, tamato pa muslima NU. Muhammad masakat itu boleh, bola mak baraka. Ipalapag iya tu boleh we boleh ri akasi asigang. Dari ko ang kabola de gaga Muhammad ilalan na. Bola itanro-tanro yan. Tegaya sa bola itanro-tanro. Ambo na din ang sampaja. Anak na tulimang pasajan. Kakana aggalungan mi bawang de gaga masigina. Indo na sibu matito. Amma na tulimakan rupa mi ko kasoro ima Facebook. Bole nene na tulimang pasa mas selfie. Maka day gurunta narikon ka bola bansa na yi de magagata beri sa langi ko lalo ki yolona. Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Sini tomate ko ilalat. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Ang katumato ng kasewawat tumita ko joka-joka tapi hakikin na tumati joka-joka. Tega na tala nabita hatinya tidak tersambung dengan Nabi. Atin na din na si Songkong si bawah pengalatan. Sementara di hari kemudian nanti, alena bawa Nabi tawati malaki syafaat. Hingga ialah syafaat koro. Orang yang diakui sebagai umat. Tega tanrana, epuang. Na magi-magi Nabi na wala matoka kasi syafaat umat matoka. Maka dia malaikat tega je tanrana umat ko. Epuang tulima mulu ka kasi. Maka dia malaikat pekugi cara memelo yengoy ko sebagai umat tulilele ko mamulu na talo mo pasipulong peko gamelo yengoy ko si bawa umat yemiro pante-pantengnya panci lele mureki ibu oh ibu cinta mana cinta telur apa nabi cinta mana cinta telur apa nabi utanay kiyolo wantun na umumkan panitia
Maka dalogi maulud ko baranti aga mataru ipikiri ko ulunta. Nabi gataloga. Yan nga pangiwan niya. Ada pamulang lisa na ulunta, na umungkang panite datang undangan mau maulid. Ada mo po paulunta. Maselan. Ketika ada undangan, ada pengumuman maulid, as-salawa ni ko nabita karena ilalan na ya tumuluy pasti bicara Nabi. Maka dan na panita tumelo mamulu wanin na aha, tapamompo si agar roratan lowali. Agar romelo upanono. Berapa banyak orang yang mengaku cinta Nabi, joka mamulu dena sampajaloro na pamamulu. Mamulu tawe pura isa na dena sampajang isa na pertama mamulu. Magi na sa dena galaki onrong ustas. Tadang pengaka. Tapatuju para luwe. Makogar ya sa cinta Nabi. Egana tahu mengaku sebagai cinta Nabi. Napa ibaca pak duangange amulukange melo itutu sibu ni tawe mala jurus. Angkani perang dunia ketiga. Tak dapat nga kamaraja. Ang kanang kaupolero mamulu. Yarot taloy ako manang yonron na imang itaro. Ingat tudak koro yolo na onron na imang. Ang kanik koro pak Cama, Pak Dan Ramil, Pak Kapolse, kataw ni Pak Caramay koro. Sisan na ibaca duange, nasarbuki ibu-ibu dari golongan garis keras. Na coba Pak Demoy Kobone. Magalaleng sa TV, tayak tuli cukup mak-makwe. Ape ko tuli pas. Ang kamana ibu-ibu majalekay ka. Tak dala apo daster. Jangan na ifataru. Maksud saya, ena marigaga to malagay. Tapi pura piacaray. Pura piacaray. Aga betungan na itu adalah salah satu bentuk kegembiraan. Itu adalah salah satu bentuk kemeriahan. Mario maranmu ki jaji nabita. Natanyami ini to baranti Mario maranmu jaji nabita. Ka'bay 4 sudut Ka'bah itu mengeluarkan suara. Suara yang pertama aga naseng. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Suara yang kedua aga naseng laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yana nala sanusanwangan nge to fandri tatay. Magkada narikku engka anana mabatta jameng kalinga ada. Biasa lalo isurong malasinru. Piso na puliang. Isurong mali odolo sabun na laluang. Nakade gurut tak bacakan doa ini. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ila akhiril ayat. Nareko angka tahu pura masam pajasuhu na baca yewi ayae. Papalampe umur yatu. Naitamo pa matan na soy baja. Alenan regurut tagani isengkang. Watun na malasa ikatulog ko anak na. Aga bicaran nan regurut ta. Aja sana pa mo maselam. Apa ubaca mo pa laqad ja'akum nasubun. Papalampe umur. Tanya ini marannu bahkan seluruh makhluk itu bergembira termasuk untana Abu Lahab Masadda. Pepohonan bersuara. Aga nasa koro hakku wiladatin nabiyil muntazir. Jadi tongan ni Nabi ita jengi. Jadi tongan ni Nabi ita jengi. Tanya ini marannu malas sinina. Tapi batina tahu marannu mariuk matu parupa. Sudah melebiki. Dan dia teman-teman melebiki yang kira di Mesir kumaladana. Yang terakhir. Nareko terakhir pacapuran itu. Menyaman-nyaman tahun itu lagi. Tapi kumakada kata terakhir deh, patuna capu, Pak Mega ni bita mala jurus eh.
Yang terakhir, si sompuki si bawa Nabi tepat. Bagaimana caranya bisa tersambung dengan Nabi? Posifai ampena. Asak barakanna Nabi. Kenapa sifat sabar itu mulia? Karena sifat sabar itu telah melekat pada diri Rasulullah. Kenapa jujur itu dicintai? Karena sifat jujur itu telah melekat pada diri Rasulullah. Magi nakatulog tawe makbau ko Hajar Aswad. Nasabak Hajar Aswad pernah dicium oleh Rasul. Maka dia Pangulung Tak Umar, seandainya batu ini tidak pernah dicium oleh Rasulullah, na dewelo garui. Maka mi wemo wina sang Hajar Aswad nasabak pura yemo ko Nabi. Magi air Zam-Zam itu terus mendapatkan berkah. Karena air Zam-Zam pernah bersentuhan langsung dengan isi dada Rasulullah. Ye manan na sewa-sewai, nariku si sompumoy si bawa nabita, pasti mak baraka. Makanya ajak tapalaba lambu matan nasoy. Sangadinna tomak baca salawat. Minimal beka seratu mondrina sampajas subuh. Ustaz, manakah yang lebih afdal? Istighfar 100 kali, salawat 100 kali. Ya roko istighfar, kiidi melo adam pagkukong alatala. Belum tentu ya dampeng. Mas salawat kisisan ko nabita, kuang alatala mas salawat ko idi beka 10. Nareko kuang alatala mas salawat ko idi beka 10, kira-kira kamu pagadosa din adampengan. Makanya kenapa kemudian sa isa ito pandritata, maka dayaro salawai lebih afdal daripada istighfar. Salawat ki. Maka igarupan na to salawat. Salawat Jibril. Kami nama bonco. Aga pero salawat tibil kulub. Nigi-nigi tau. Ang kalasa ko watak kalin. Matuturo ni kirikana tiyafaja. Ambakan ni salawat tibil kulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub. Ambakan ni. Ada namanya salawat fatih. Ada yang salawat fatih, salawat pembuka segala yang tertutup. Engka anak maka kunro takna. Bacakan salawat fatih. Engka burane maka kunru nama kutu. Bacakan salawat fatih. Engka makun rai sisang elo nama dahurang sini COD mani. Lotoy cambenga salawat fatih. Pak Yasirawi talaku makukwe. Namo sanggara pa COD to. Ambakan ni salawat fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglika wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi lazim. Ya pala manang mo bu. Bapak-bapak ya pala mato. Dia juga ma pala. Maganya ko kahapila bata tatimpa iro salawat fatih aga gunana katutukur. Ada orang yang hubud dunia, cinta kepada dunia. Magi ya bapaknya tu 5 galung 5 palong macam sempajang. Magi ya anak itu 5 cule 5 kutulada lo mengaji. Itu hubud dunia. Aga nasa nabita. Ma akhafu an tusyrika billahi ba'di. Denang ta umetong mupado kung alatala pa dingonriku. Tapi aga nasa nabita. Saya jauh lebih takut ketika umatku tertanam di dalam hatinya cinta kepada dunia. Lebih metau kak malupo papujin na kulino. Aga na sa tafandri tata, japingan ni salawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya pala matarug. Dito. Na dito gaya pala. Makanya buka matu HP lebat taro salawat ummi apa gunanya di situ. Salawat fatih apa tujuannya? Tibil kulub apa? Maka ega tuh rupa-rupa na salawat. Tapi tanyayaro tujuan utamanya. Apa tujuan utamanya? Hati kita bersambung kepada Nabi.
Yaro tujuan utamana. Yaro den irampe bonus nih. Ketika hati tersambung kepada Nabi, to malasa watingi paja. Alena pangulukta Asma binti Abu Bakar, engkau wajunna Nabi ta'nala. Naramme ko ele ni naramme yaro wajue. Nariku angka to malasa nala wena yaro ramme wajunna Nabi ta'napa na pinuang manca di paburay. Nariku si sompuk si bawa Nabi ta. De nagagataw kasi asi. De nagagataw masus sa palong na. Kenapa? Alena nabita si sompu langsung si bawa kong alatala. De gagamis sang nilalang si runto si bawa kong alatala sa ngadin na alena nabita. Ketika Isra Miraj, si runto nabita si bawa kong alatala. Itanaywi nabita kong alatala, ya Muhammad, apalagi yang engkau minta setelah engkau bertemu dengan saya? Apa kata Nabi? Pertemuan antara hamba dengan Tuhannya itu jauh lebih dari cukup. Jauh lebih daripada segalanya. Asirun tukangi wakatai nasa puang. Aga nasang pungalatala. Kalau begitu, saya berikan engkau gelar Habibullah. Tori pujin na pungalatala. Magi na imereng nabita sebagai gelar Habibullah. Nasabak nabita macat tunru-tunrui bitotona. Becuk mopi isuro makampi bembe. Nabita din ang kana macay dito ng kana protes. Makampi bembe. Kalolo nabita isuro mapalo ko tanasam. Apakah Rasulullah protes? De, natunrui totona. Ketika dewasa diangkat menjadi nabi. Maprotes ka Nabi Muhammad? De, nang kana protes. Natunrui totona. Dilempar. Batu. Dihina, dicaci ketika berdakwah. Rasulullah apakah mengeluh? Denan kana mengeluh. Magay, macet tuntu totona. Diberikan gelar oleh Allah Habibullah. Toripo jinna pungalatan. Makanya teman-teman ku yamaneng. Agduriwi tunru-tunruwi totona. Tatarime papi totona pungalatan. Yakko na petotora ki pungalatala magalumpa. Tatunru-tunruwi ni agalungange. Aja na tacili anggota dewange. Jangan sampai dengan bertani itu jauh lebih mendekatkan kita kepada Allah dibandingkan yang lain. Ibu, ako na petotori ki kuang alatala malakay padare, aja na tacili palakay guru. Maka de guru manyaman yawana. Namo malasar jalato gajina. Idi ni maka da manyamang apa nalalu cek kalau eko ele ya tu. Tatunrui ni totota. Orang yang mampu menerima takdirnya, maka itu adalah doa yang paling cepat. Yan itu Pak Dua kami nama sijak na terima pengalatan. Sila suruh malapiki, dan niya teman-teman malapiki akan masyarakat pengalatan. Pasapaca pura gulaw di mana. Tan niya tu asogirang pada TV ki masandan. Tan niya tu acara-acara pampesan na pada TV ki masagin. Tan niya tu abatirang pada TV ki saliwan. Na iya asan nagangi asage nagangi asalewagangi tagat tung ibateta betulin pak lajabitul labin pengalataan namuka angkata pancicalam pui paringgaran tak sisi rajan pengalataan bajah sangadin engka papetoto tak masum ditataja dua nata rupa ngeka rupa ilopin tak rupa tuh pak misena engka tu melok nambar yang pengalataan kami namakan jak poder yade bajah sangadin engka papetoto tak masum ditataja kita lalu batela akatan ni ki pasen tapi ki kajatuah tapo sifa anu deik na angka nade malilu ki sifa kayinga ki rabba ki sifa tokok ki alinru ki rita na pajang idik na tutau dibilang tomak pejepuk tongan-tongan hadanallahu wa yakum ajma'in billahi taufiq was sa'adah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.